Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sini tuan-tuan malabikeng andang isala surah salaku yang kehadiri Pak Beri Jemaah Subuh insya-Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepaja ki syukuru maraja lori sisi araja aku sanganna pong Allah Subhanahu wa taala andang salawat mapas salama mas dikiring lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilala di ayat Al-Quran pong Allah Subhanahu wa taala lima kadana fattaqullaha mastata'tum. Sinin narufatawe ang kaki mitau ang kaki bertakwa aku pun Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan tak akatana ia naritu ia ayat dek nasuro ki pun Allah Subhanahu wa taala untuk maleme-leme dek nasuro ki pun Allah Subhanahu wa taala malam-malam dek nasuro ki pun Allah Subhanahu wa taala masih jak putus asa maka dah makomi roiya kemampuanku padahal dek pato berusaha. Nasabak sinin na rufatawe pasti melo iya kami na makasingeri alena apalagi mati onroar di makasiri asur monrina fong Allah Subhanahu wa taala. Angka rufatau magala untuk sempajak berejama. Iya ro sempajak berejama na iya rega sempajak 5 waktu na selesai ini. Narikomelo ki menre darajata maka tatambai sempajak sunata mapada matoi hatu nareko yakule yang idi rufatawe untuk mapuasa wajib maka angka sitala puasa sunnah. Yakule asi untuk masaka angka tala masih dekah. Akatana yang naritu dek tu to melo iro idi biasana rufatawe melo ki kala loko pada tak rufataw. Biasanya itu nareko mak beli bola ki nareko mali bali bola tak motor me cinta to ki mali motor. Angka oto na bali bolata macina to kisah di mali oto angka bene barunna bali bolata macina to kiaga oh dito makoro na reko angka bali bolata pak berejama macina to ki melo ma berejama angka bali berejama tak magala masam pajasunna magala mengaji magala masikir macina to ki ajak na urusan lino bawa melok lecin nai tapi urusan akhirat dek lecin nai iro agagai padahal risesena pun Allah Subhanahu wa taala angka 2 tahu ding lesiri ati nomor di tau angkai mangaji ritang ngabani iare gari mawani ni mangaji mopi iare ga tau angkai masih dekkah risesena fong Allah Subhanahu wa taala masih dekke 5 atauna dek nisangi 5 abionna ia naroto wadding lesiri ati maka masiri ati okolinoe nate aki agamata tapi masiri ati untuk amalan-amalan akhirat mamagi-magi idi macin natokki untuk makamal akhirat ia natu nawadirang agamata untuk fego. Jadi itu masih retiwat di moto, tapi tanah jama-jama lino untuk jama-jama akhirat memagi-magi masumangi ki figo amalan akhir. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala makanya angka hadis Nabi ta maka dari pandita ta Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya salasatun yaumal qiyamati ala kathibi min miskil aswad. Angka telu golongan mati ria sori monrino fong Allah Subhanahu wa taala on ruangan na kami na makasing. Iro onro kesinna iro onrangange naki buat pun Allah Subhanahu wa taala onrang dari miskun aswad iro miskun minyak kasturi yang ia kami nama bolongi nariko biasa ki memang minyak kasturi iro minyak atau arak ternyata tu wangi ia fa kami nama bolongi na fancaji pun Allah Subhanahu wa taala pasti melo ki menre derajat tak makro nareko menre melo menre darajat tak makoro maka
harus ki mutama salah sidina oku golongan. Aga kelebihan dari gau angkana mutama ki iyarega na pondra ki fong Allah subhanahu wa ta'ala ri onra makasinge, maka de nabita la yahummuhumul hisab. De na suseki matiri suri mondira fong Allah subhanahu wa ta'ala talae yaumul hisab. As-su'a dekengan na fong Allah subhanahu wa ta'ala melo rekengi pong Allah subhanahu wa ta'ala kega kami na maiga amala makasita ga yariga mala bajata rilino. De na suseki matan-natan bawa mi. Termasuk nasangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanaluhum faza'un hatta yufragu mimma bainan nas. Angke tawele rekeng amala-amala na, de to mi tawidi. Maka kita bawa mi. Nah sebamagay, biasan na tu Bapak Ibu sekalian, nareko angka nile pasiduppa talla e sifa mitau e elala watakalewe si bawa sifa mapujie, maka tak dengi ia tu talla e tasampoi itu talla e sifa mitau. Makanya para waliullah itu inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Majapu itu wali-wali na Allah subhanahu wa ta'ala. Degaga na mitau ko ilalangatin. Nasabaaga mi muba apo jingan. Narekomelo ki makamala. Rigaw angkana masampajaki. Kega mariolo muba mitau ki ga oko narakai iyare ga mapoji ki oko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya tu nareko mapamula-pamula mo pi masampajang. Biasanya angka mo pi iro mitau to maka de mitau ka nasa licala. Baru-baru tau etoba mitau ka nasa ngopo pi narakai. Iro pertama na, tapi serekuam mangimetta ni iro mati agagae malomo ni le jama sinin na amala-amala iya mukba iya naritu apo jingang oko pong Allah subhanahu wa ta'ala tasampo ni iro sifat-sifat mitau loko si di agaga termasuk biasa na mitau ki oko pong Allah subhanahu wa ta'ala tasampo iro agagae tasampo na sabak melo ki le chala oko pong Allah subhanahu wa ta'ala iya mukba iya naritu mapoji ki loko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nareko mapoji ki risi dia gaga de na to mitau. Mapoji ki okko beneta de to mitau. Mapoji ki risi dia agaga, mapoji ki okko gurutta misalna, mapoji ki okko si wawangata de gaga na mitau. Napak tas sampo iro mitau si bawa mapoji. Biasana idi anak-anak nareko mak guru ki matematika. Mitau ki okko matematika mitau ki okko reke-rekenge. Tapi nasabari mapoji ki okoro gurue makanja carana mapak guru makasing dek napoji mak gerata tasampo iro mitau oko matematika guruange nasabak makanja iro tawe mak bawa guruang sehingga sifat-sifat mapoji risi de agaga tasampoi nasampoi iro sifat-sifat mitau oko si die sewa-sewa. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Niga na iro talue golongan, yan ang rosidi yan naritu nasangi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun qara al-Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Nareko ang kasi di rufatau elolongan napoji mak baca Qur'ange iya mak bacana akurang niatna iya naritu ibatigo awajahillah melo ina sappa riona fong Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nasangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma bin nasi hum radun nariko mencaji imangi napoji makmu onro kasinna mangaji sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala tentu nariko melo le tafsirkan ia hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le syarahkan ia hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ia amala-amala lenge le fegau narikonia tak untuk dapi ilolongan ipapojin pong Allah subhanahu wa ta'ala wa diki mutama uko golongan masampaja ki nasaba melo ki lolongan riyono pong Allah subhanahu wa ta'ala masidat ki melo ki lolongan riyono pong Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Cuma masalahnya biasa ini angka kita jaluk-jaluk maka ide nasan na ikhlas iro mengaji, de nasan na ikhlas iro mas sempajang, de nasan na ikhlas iro to masih dak mana ka ini melo jaluk-jaluk itaw ta isak ga isat na akatana tawe isat na atin na tawe
Na iya kami na misangi etika iya kami na misangi niya idi mi tu bawa si bapuange. Dek na cocok idi nilai rufa tawe. Padahal idi biasa na macak nilai tawe. Maka dai iya na sengir. Dui minasa na sapa. Iro na sengir tawe. Ay di nasa na ikhlas. Mana ka idi melot tentu kan? Mana ka idi jalo-jalo itu maka dai pita nasan. Iro pak kita matata tapi dek belum tentu oko ilalang atin na tawe. Belum tentu ilalang atin na tawe makwa. Agna yako di nakwa. Berarti idi tersalah. Iyan na nateyang Allah subhanahu wa ta'ala ilalang akuram malabinna ajak lalu ki nangka nasa Allah subhanahu wa ta'ala taroy sifat prasangka majae prasangka makalilengi okko pada ta'rifat curiga turu curiga kada makuina sengi sifat-sifat seperti ini nasulangi atita idi nasulangi depan alasu ya rogage masolam memang ni apalagi narekum malasu ya rogage idi na disiamba idi nasi bombe idi nasi musuh de na to sipoji dan lain sebagainya bahaya ya gage nasaba agaga de na manassa idi melok nilai agaga urusan na iro tawe urusan na Allah subhanahu wa ta'ala idi melok matur. Maka dari itu Bapak Ibu ajak lalu kinang kamagampang untuk nilai si dia rufatau nasabak telah ikhlas telah niya ia kami na misang ina itu ia rufatau figo ide cenge termasuk ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina Allah subhanahu wa ta'ala nomor 2 yang dari itu nasangin Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yusgirhu dzalika an amalil akhir. Nariko angka si dirufatau turi le yuji okko Allah subhanahu wa ta'ala masalah papidalle okko linoy. Tapi dek na halangi alena untuk makamala untuk akhirat na Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa ki idi rigau angkana melo ki iya panasam melo wasam panja sogi pa. Yare ka sigilingan na. Iya panasang ustaz melo ka masam pajang rigau angkana melo ka melo ko Allah subhanahu wa ta'ala asogiran. Pekoni narikode tasogi. Taparese gere. Apakah sinin na pak bere jamae sogi manang? Iya ro sinin na pas sampajang sogi manang. Artinya pada ga sogi na. Pada ga sinin na ro sogi na. De na pada. Angka matoha tu pap sampajang turi angke li uji papidalik na uko Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maka day Allah subhanahu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yushgilhu amalil akhir. Dek naganggu iro amala ibadana nasabab magay iro talla dalle pura na pato Allah subhanahu wa ta'ala maka da iya ko dalle mo yesoe iya dalle mo iya minggu iya dalle mo letu iya ulange siakku mimal. Yakku iro mega dalle. Tapi Bapak Ibu sekalian ajak lalu ki milo naganggu iya agage maka dai pajak kana sama pajak. Sebab magi cik di mini ululungan. Riolo, rigau angkana di wasam pajang. Wah, mega upuli. Nah, biasa kan kayak runtuh makro. Nariko angka to makjamay saliwang biasana riolo dek nang kana sampajang. Wih, magi cik nasa mega upuli. Wih, sipunan nama sampajak ka. Cik de meni nasa ululungin. Napatasali sampajangnya. Padahal ia tu sebenarnya sampajangnya tania untuk sogi rilinoi. Nasaba iya rotalla isampaja melo mi pasogi atitta nafatanaki nareko sogi lino ki makanja appasan reseta aku Allah subhanahu wa ta'ala nareko pale kasiyasi ki iyarga makurat daleta nalagi Allah subhanahu wa ta'ala makanja si appeliswa ta aku Allah subhanahu wa ta'ala makada si aku miro naleka dale Allah subhanahu wa ta'ala akatana sogi dalam arti sogi spiritual sogi ati ki rigo angkana masampaja tania untuk sogi dale. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala tapi nariko angka niya ta makada puang
narikko pasogi kak jolo na pamelo kak mas sempajang. Biasa ka wako. Yarik ka makkaday ang kaniyata puang melo kak mas sempajang mamagi-magi sogi kak. Maka iya biasa na tawin na sangi fanritata waddingi na fatasala aya Al-Quran na fong Allah subhanahu wa ta'ala rimakadana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Magi yoro ayae seakan-akan melo inatukar ayat na fong Allah subhanahu wa ta'ala makada iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Magay iya panasa melo imas sampajan na reko yelengi asugira pura pilih wanto ko fong Allah subhanahu wa ta'ala na pamelo imas sampajan. Iya na biasa na angkato kritikan na rigo angkana angkato na poji-poji cek man nasar cek man nasar sih nariko nasang naterima anakku misalnya naterima anakku polisi mapuasa kak iya panap mati mu ba iro agagae na pamelo puasa akatana pura pilih tulung okupong Allah subhanahu wa ta'ala na pamelo makamala. Berarti ang kekurangan na narikum marifat-rifat atau manasar maka na natiak itu agama tak sebenarnya cedek-cedek manasar cedek-cedek manasar. Iya tuh ngapa agama pentingin apa agak pentingin apa manasar ke. Narikode tan terlalu penting ayat apa tuh manasar sih. Na sabak ya culu-culai seding yero akatai maka defan ritata mapada nareko nagilingi ayat Al-Quran pong Allah subhanahu wa ta'ala iya mina melo masumpah iya mina melo makamala pura pilih tulung kupong Allah subhanahu wa ta'ala padahal tetap kitu masumpah serekuan mangina tuluk pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian rigau angkana makamala ki ajak lalu ki nangkana ganggu masalah-masalah lino pokok na lengir masalah lino nasaba maega papudalet ta iare ga cek dek makurangi tataki mas sempa aja tataki mas sidak ke maega ga iare ga cek dek aja kitu makka da melo ki mas sidak kari gong kana sogi pak nasa melo ka mas sidak malu kita sogi asidak kami mandi nasaba deto tu napatan tu panitia masigi makka da 100 pasau masu banget deh intin na mapatama ko kicelengang sisa buka dua sak buka sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala nuro talu. Dan ini menjadi pembahasan pokok di subuh hari ini. Nasabab maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah taala ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Nariko angka tahu si di rufa tau bang okori masigi iari ga mangolliri agamana pong Allah subhanahu wa taala mangolliri adi cingange. Malengi nasihat makasih lo kubali bolana iari ga selesuranna. Mangolli okoli sulalana fong Allah subhanahu wa ta'ala tentunya niatnya adalah mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia tu jama-jama kemana makasih biasana dipikiri ki maka dawe rajib panasangi jama-jamanna po ima. Tapi angka jama-jama lebih pemakasih ternyata. Aga iru pak ban na masigi nasaba iru pak ban na masigi biasana alena mele moto alena buka ipalak na masigi alena tingkai baban na masigi alena poni radio alena mapangaji alena bang alena kama sukuru-sukuru narikutan to alena to ima nasabahan tu masigi biasa pokokna alena mana po doja mapamulay saliwang latu imang alena manang ternyata biasanya idi imang itu namo pura pi batawe napaloki masigi akatana sebelum kama jaji mato. Tapi nareko pak bangnya biasanya na sebab si pakai iro agage alena to bang alena to patui radio na masigi iya na setengah na apa jampai setengah na patate talu moto ni setengah na apa moto ni iya na tate apa naponi ni radio na masigi mapangaji ni mapasalawa ni alena to na bang. Makanya magay mutama iya agagay salasidi nalengi ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala. Rigaw ang kana biasa fa bange risaman na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama diasyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigaw ang kana angkay Nabi rita na Madinah. Jadi sebelum rita na Madinah o rita na Makkah Nabi rigaw ang kana melo masampajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dami bawang
nabitta as-salatu jami'ah rahimakumullah. Iya naro nasabari magai Idul Fitri si bawa Idul Adha. Dek gaga telah bang si bakama. Langsung bang itu maka as-salatu jami'ah rahimakumullah. Langsung. Nasaba iro telah bang rigau angkana ri zaman Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Madinah. Melo ima peringerang rigau angkana mutama wattu 5 wattu. Subuh, loro, asar, maghribi si bawa isya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Elalang di kita. Iro nabita rigau angkana latu rima Madinah na pasipulong isini na sahabat-sahabat. Maka dari sini na sahabat aga wadi mencaji tanra rigau angkana mutama wattu sampajangnya. Jadi ia tu nabita mencaji pemimpin, dek tu langsung nala si di kesimpulan. De langsung nala Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam namo nisa Nabi tak de tap panala si di Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam keputusan. Nah tane jolo sahabat-sahabat nah. Mapada matoi di biasa na nari pemimpin letane jolo anggota tak, letane jolo staf tak, letane jolo jamaah makada maga tunasan setuju menemuki kamakoron. Nah, makoron Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sahabat Abdullah bin Zaid termasuk sini na sahabat-sahabat riwayatur maka da maga surun pa Allah Subhanahu wa taala narikko mutame wattu sampajange leponi telah iloncengi maka da Nabi tahi haja na lonceng na sabab iro tau Nasroniye lonceng na pake maga na reko terompe iro tau Yahudiye terompe na pake maga fale na reko apie maka da patuai apie rigo angkana mutama wattu sampajang maka da aja na pake api na sabab orang-orang Majusi menyembah api na patuai iro api. Sehingga lepan nipi Abdullah bin Zaid wan ninna napabajanna napodangi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai surun Allah Subhanahu wa taala denre wan niya angka malaikat mak baju kudara mak bawa lonceng maka dai iro malaikae idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah napodani Nabi tak Magnasa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'yan haqqu insyaallah. Maka dai ieu na tutonga nasaba makko matotu aga wahyu na linga Allah Subhanahu wa taala. Nah latu maka kue ia syariah ele fajokka tungka mutama wattu tari baki utama wattu. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pak banna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah Bilal bin Rabah. Magai sabana Bilal bin Rabah yakka mencaji pak bana nabita nomor siddi iro Bilal bin Rabah iro sakdanna malupon dan niya makasing. Jadi narik kumapit teki pak bang wadding yita makada magar pak bana nabita. Iya kan? Dek toto na sambara. Mapada mato itu nasrekus masa paki imam. Ya. Iro Bilal bin Rabah narekomelo ita fisikna to bolong-bolong de na pada taulenge rata-rata sahabae ternyata tania ukuranna yang itu pekko yoro sakdanna malupo gananya makasing apalagi rilol de gaga mai iya maka kau kan menyamang angka motoa jadi namo madodo sakdang ini kalinga mana to tawe tapi riolo Bilal bin Rabah yakka ina sabari kan de gaga corong malupo sakdanna dan merdu makasing. Yoro syarat pertama. Syarat kedua, yoro Bilal bin Rabah khusyuk. Rigau angkana na tapu iro kalimat-kalimat azan. Napat temak-temak ilalang atina. Jadi si salah tu Bapak Ibu nariko angka tau mak baca Quran, mat temak-temak atina ukur baca na Quran. Nariko biasana idi manontok ki pakilong. Kabiasa ki manontok pakilong ku Indosiar. Di Syakira. Biasa ki macet ki tu manilai di maka dai makanja na secara na makilongi nisang isat na elonge kasi sala tawe na reko nisang isat na elonge dibandingkan na falak bawami si sala tawe na reko na falak bawami ro bange isat na bange iyare ga nisang isat na iro bange iyare ga na po bawami ro bange pasti si sala biasa ki di mengkalinga to bang
Kesip panang secarana, kesip pacarana marimang. Oh ternyata oke rahasiana. Khusyuk dalam melantunkan azan, khusyuk dalam mengaji dan lain sebagainya. Nah isang isana, nah hayati. Tapi tanya mau pa iro mencaji syarat dua-dua. Angka mo pa syarat kata lu. Aga iro disiplin, matarate iro tawe. Jadi namo tu makasing. Nania khusyuk, narik kumakutu-kutu lo masigi turitak detak deng. Bahaya to. Tapi nareko biasa na tu pak bange imange biasa tak detak cicang wajar aja tak patu marukai di tak dingin asa pak bang tak dingin asa imang nape cicaro tak deng ya ko tak cicang mo tak deng aja mo tak patu marukah iya minareko tak pamarepa wai tak patak deng italungaso tak deng isi minggu napa marepa iro na pakoli coding berbasalan itu biasana perlu nilai tak go tapi nareko tak cicang namo masigi lopoe biasa matu aga tak depak banna biasa matu aga tak deng imana tak cicang nah ajak mo hata patuma protes ajak mo hata pa meloki langsung sele maka sele bang ni nasa pabang tak deng inang loro napero kasi cicang aga nareko halangan berhalangan ga yari ang katiba-tiba tapa malasa ga dalay sebagainya sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala nan niya iro Bilal bin Rabah berani dek na tahu apalagi ro ang ganam subuh wah dek na tahu namanya mo ya kumaka kue amiga ni apalagi masigi takang wiri lalan dek tumito lo masam paja subuh ariolo narigo angkana ala dan lain sebagainya biasana kita tahu ki sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadirin jadi iya syarat-syarat perlu ki maisang ina sabah pak bange wading mencaji salah siddi molli itawe loko masigi tak tapi nareko angka na pura na patentu pangurus masigi maka dai na ya sayala pak bange maka dek na wad dileganggu ya tu gageh dek na wad dileganggu na sebab pura ni na patentu pangurus masigi sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire rigaw angkana Bilal bin Rabah bang angka tata carana ia kami nama makasing makadai Abu Juhaifa ra'aitu Bilal yu'adzin wa yaduru wa yattabi'u fahu hahuna wa asba'uhu fi udhunai jadi ia tu Bilal bin Rabah bang biasa tu titi lau benreng aga tujuanna mamagi-magi ia rosak dan Bilal bin Rabah neng kalinga toi tawe sebelah atau sebelah abiyo nareko mangolo kibla Bilal bin Rabah yari nareko idi onrot ta mangolo wataki ning kalinga toy tawe oko elotang ning kalinga toy erijang ini sunnahnya Bilal bin Rabah tapi rigaw angkana maka kue idi nasabari angkana tua ya sebenarnya tidak perlu lagi kecuali nareko melo iya kecuri sunnah Bilal bin Rabah makanya ajak tahira biasa kini tepak bang biasa titi tacek de lo benri ya magi na titi oh sunnah Bilal bin Rabah na curi padahal narekomelo iran-ranna nasabari irotuai mangululutan yang kali mangulu timurang mangulu watang lengkap nih sebenarnya tidak diperlukan lagi tapi narekomelo ki male sunnah Bilal Rabah bisa dan nia Bilal bin Rabah narekobangin na tutu ido cilina jadi ajakin kami coba-coba biasa nanti yele kele tawe maka magi nasa na tutu do cilin tai tegere nareko angka to banta-banta ayo mak bicara malupo pitu sadana na idi na sebab mage na tatu tu iro do cilina dek na maring kalinga makro pak bange narekomelo i masuk sadan na malupo caranya ikuti Bilal bin Rabah na tutu i dua do cilina biasa na nareko maita ki palago men kalinga ki palago nareko nadapi ni nada ia kami na matanre ada kami na matanre na tutu ni do cilina murak masuk iro sadai pule lala sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala ini juga penting disampaikan. Maka dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Ia patuto kama manasab itu talai imang. Jadi kana muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumahhilu fala yuqim hatta ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salahina yarahu. Jadi iro Bilal bin Rabah dekna rigau angkana pura balasukama kama tanja-tanja kidono masam paja sunnah
apalagi iro nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukku bulana masam paja sunnah mupapi mati nabitta pole bolana yare galetupi nabitta ukku masigi napai kama Bilal bin Rabah akatana yang rito nareko ukku masigi ta manassapi imang apa kama ki na sebab biasa kejadian kak biasa dek gagai berhalangan iman tetap berhalangan imam rawatib tapa angka ki idi pak bangi langsung kama dek pana manassa maka dan dikata tu pele imam si jalo-jalo ni pura kama tahu seharusnya sebelum kama tajallu meman ni maka dan iga matu min imam aja apa pura kama tahu napa ki melo si jalo-jalo maka dia ikut nanasang ikut tajallu meman ni napa kama ki. Nah ini penting. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa ki idi runtuk tahu tania ale na bang ale na kama yare ga ale na bang tania ale na kama. Seharusnya sebaiknya ya nasangin Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi bang ale na to kama sebaiknya. Sangadi misalnya masih ka irodin re toy pura bang melo iteme melo ilo WC mapat di iga tapa masuk ipoli masigi leng itu kama dek agak masalah. Pura si di waktu angka sahabat na Nabi ta namanya Ziyad bin Harith As-Sudai suroi oko Nabi ta untuk bang purana bang angka Bilal bin Rabah melo kama aga nasa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna akha Sudain qad adzan wa man adzana fa huwa yuqim iro nangi sele surat ta As-Sudai alena bang nigi to bang alena to kama napudang Bilal bin Rabah. Jadi biasanya nariko angka tau boleh saliwa tapa melo makada ewat diganasa tapa banga. Silakan. Purana matu bang elengi tau kama. Sebaiknya nigi tau bang alina to kama. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk irigau angkana baki bangi tawe angka tu tata carana rigau angkana le bali iro pak bangi. Aja ada tuh cerita emonri iare gau koyolo banni tawe macorita mopi aja naje kamat ni pak bangi angka bopo macorita iya si kanja na rigau angkana tawe bang bali iro papa bilan aga melo tabaliangi jadi rigau angkana bangi tawe taulangi aga na po iro pak bangi mapamula Allahu akbar letu la ilaha illallah sangadinna rigau angkana maka dapat bangi hayyalas sholat si bawa hayyalal falah aga tapau la haula wala quwata illa billah tapi nariko maka de pak bange rigau angkana subuh as-sholatu khairum minan naum sodaqta wa barorta sini ngata malabina fa Allah Subhanahu wa taala yang kihadire ternyata rigau angkana iye bange pertama kali na pamubak Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuanna untuk melo pamukba maka utama di waktu sempajange ternyata iro bange wat dimmatole pakai untuk hal lain salah sidinna rigau angkana maka Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro bange wat dingi pakai rigau angkana angka anak-anak baru-baru jaji maka dari Pandritata Abu Rafi, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan wal Husain radhiyallahu anhu. Jadi iro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabangi docili atauna Hasan Husain rigong kana jaji nan nya nakamakangi sebelah abiona. Jadi ini menjadi dasar biasanya idi rigong kana angka anak-anak tak ya riga apo tak jaji lebangi iro anak-anak. Sebab sunnah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kepo sunnah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam azan untuk mayit biasanya ini dek nama suruh oko kampung tak yang masyhur itu di kampung tak itu matalqim mak baca surah dan sebagainya. Biasanya azan untuk mayit ini ternyata memang maka defanditata Imam Al-Baijuri dek lo sunnahkan akatan dek itu nalarang tapi nama kerrokan nama kruh kang ifanditata. Nah makanya biasanya dek itu nama suruh ini fego ibang pigo angkana angka maya iya rega melo leki buru tapi nariko angka to pigo ide ne wadiati ya Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk rigau angkana busilupo ternyata angka syariatna agamata rupa bangi biasana makada as-salatu
fi rihalikum, as-salatu fi buyutikum. Biasa na rekubusi lupa pokoknya dek nulle tahu ilo masigi napeli pasu iya ada-adai. As-salatu fi buyutikum. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telu golongan, telu kelompok membagi-magi angka ki salasi dina muttamar isisena ia kelompok sehingga angka mati unrata ia kami nama kasiri asuri munrino fung Allah Subhanahu wa taala in ritu unrongatta yariga tomakka da bolata mati iro nak buat pung Allah Subhanahu wa taala fancaji pole miskun aswad, misk minyak kasturi yang paling hitam, sehingga termasuk kita orang spesial nanti di hari kiamat. Tentunya dek to melok mencaji toma biasa-biasa, dek to melok mencaji to standar-standar turi melok ki yasi panotolenge. Nah, yor kami nama kesing sehingga mutama ki salasi di golongan, apakah itu mutama ki oko pak baca Qurange nasaba melok ki lolongan ngiriona pong Allah Subhanahu wa taala, yare ke nomor 2 rigo angkana angka ki makamala madeceng dek naganggu ki siagi-siagi dalle na leki pong Allah Subhanahu wa taala nanni nomor 3 tari mangolli ki lokori adi cingange salasidin na mancaji pak baki rimasigi sehingga najokai tawe masigi na pong Allah Subhanahu wa taala mamagi-magi pong Allah Subhanahu wa taala nariki pamasena na ni afatironganna sehingga turi angka ki mitay decen na lino lebih-lebih pada decen na akhirat terkhusus kepada wijat-wijat dan yang apa-apa tak baca sengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.